i molili smo gradonačelnika za prijem da čujemo podatke iznutra. I moram priznati da smo šokirani s ovim što se ovdje događa i sa odnosom velikog dijela vaše gradske političke elite prema ovom problemu. Prije nego smo došli ovdje smo sjedili u kafiću i razgovarali o tome kako mi vidimo ovu stvar i ovo što se zove prijedlog zaključaka koje je gradonačelnik predložio gradskoj skupštini, odnosno gradskom vijeću, je zapravo ono što smo mi mislili da treba napraviti. Upravo to. U tom smislu, ovo što je usvojilo gradsko vijeće, smatramo jednim sramotnim pamfletom politikanata koje rade protiv interesa vlastitih građana. I to je doista sramota. Mi smatramo da treba poduzeti druge mjere. Mi ćemo održati tiskovnu konferenciju u Zagrebu. Pozvali smo gradonačelnika kad dođe. Danas smo čuli da vaši mladi imaju protest u Zagrebu u subotu. Mi ćemo doći na taj protest. Ali mi ćemo napraviti svoju tiskovnu konferenciju kad još malo proučimo sve ove materijale, europske standarde i mi ćemo o tome obavijestiti međunarodne institucije jer je Europska unija upozorila Hrvatsku da ne radi dovoljno u ovom pristupnom procesu na problemima vezanim uz ekologiju, pogotovo uz kvalitetu zraka, otpada itd. Ali više ćemo o tome reći prvo profesor Banac, pa onda kolega Peternel. Nešto, ja bih samo dodao da sam, pored reakcija ljudi u gradskom vijeću, šokiran ponašanjem ministra. On je zapravo na razne načine manipulirao s javnošću i pokušao zataškati što se događa u Slavonskom Brodu, što je za svaku osudu. On zapravo ne radi ništa drugo nego sprovodi jednu politiku zataškavanja ove situacije, umjesto da ovo digne na međunarodnu razinu tako da se spriječi zagađivanje Slavonskog Broda. Eto toliko. Evo, ja se slažem sa svime što je rekao i predsjednik Čičak i profesor Banac. Sa stručne strane prikupio sam puno podataka od gospodina gradonačelnika koje ćemo sad malo analizirati i više o tome reći na tiskovnoj konferenciji. U svakom slučaju je zabrinjavajuće već na dolasku u Slavonski Brod osjeti se snažan miris koji je miris H2S-a. Mogu vam samo reći da mi na fakultetima smo odavna već prekinuli sve vježbe sa studentima gdje god se upotrebljava bilo H2S, bilo benzen koji su visoko toksični, a benzen posebno i kancerogen spoj. Prema tome tu se radi daleko, u svakom slučaju o ozbiljnim situacijama. Osim što možete obavijestiti javnost i međunarodnu koja je već obavištena, što još može HHO po pitanju zaštite građana učiniti? Ovdje su ugrožena, evo možemo reći ugrožena naša prava. Gledajte, kad me je kolega nazvao Peternel, onda mi je rekao vrlo slikovito o čemu se radi. Rekao mi je da je ovo gore od granatiranja VBR-ova koje smo imali za vrijeme rata, jer se VBR-ovo granatiranje barem prepoznaje. A ovo je pouzajuća smrtna opasnost. Što možemo se poduzeti kao nevladna organizacija? Ja nisam stručnjak za to, pa prema tome ne znam za područje ekologije, zato su tu ljudi koji su stručnjaci za područje ekologije, pa ćemo njih pitati i druge kolege koji se time bave. Već smo mi konzultirali neke ljude. Tad nam je rečeno da su Rusi ciljano kupili ovu rafineriju, rekao nam jedan stručnjak koji se time bavi, zato da tu mogu raditi prerađivati onu naftu koja ima ogromnu količinu sumpora, što nigdje drugdje ne bi mogli raditi. Drugo, neki dan je Jutarnji list objavio članak da se Rusi povlače uopće s Balkana iz ovog posla, prema tome svako onaj koji misli da će oni sad ovdje ubaciti stotine milijuna eura u rafineriju pa se onda povući, naprosto laže. Ja mislim jednostavno da Hrvatska ima jednu šansu, a to je zavrnuti Slavina Janafa i reći dok uvozite ovu naftu, mi jednostavno vam nećemo dati da dolazi ta nafta. Zato što ta nafta truje naše građane. Ona ne truje samo građane Slavonskog Broda, niti Slavonsko-brodske županije, nego i šire. Jer, znate, to raznosi vjetar i mi ne možemo to kontrolirati kao što nitko nije mogao kontrolirati čestice iz Černobila. Mislim da ste vi na dijelu. Građani Slavonskog Broda, probudite se. I vi zaustavite ove. Ako neće vlast u Zagrebu, vi možete. I nemojte spavati. O vašim se životima i zdravlju radi, a ne o mojom. U svakom slučaju najavljate aktivno uključivanje okoliša. Da. Čujte, imamo toliko posla da mi, toliko se tema, gdje god taknemo, otvaraju se nove teme, a mi
imamo ograničene kapacitete. Ne? Dajemo se sad mnogim stvarima, ali tu ćemo zagristi tvrdo. Jer se ovdje radi o ugrozi ljudskog života. Možda samo malo proći. Zahvalio se gospodinu Čičku koji me nazvao prije par dana. Prateći što se događa u gradu Slavonskom Brodu, izrazio zabrinutost i pitao da li može doći. Nama u gradu Slavonskom Brodu je svaka pomoć dobro došla, pogotovo od ovako ozbiljne organizacije i od ljudi koji se razumiju i ove probleme ekologije, jer gospodin Banac je i bio ministar zaštite okoliša u Vladi Republike Hrvatske i mislim da je ovo dobra prilika građanima da i čuju nešto novo i na kraju krajeva da vide da imamo podršku i u Zagrebu i evo ja se mogu samo kao gradonačelnik zahvaliti, a Brođanima je poruka da se treba boriti. Znali smo se i prije boriti protiv problema koje smo imali u ovom gradu, a treba se boriti protiv ovih problema. Opet kažem, nismo za zaustavljanje napretka i gašenje radnih mjesta, ali smo ipak, ako biramo između života i toga, ipak za život. Evo, iscrpili ste ove nekakve javne apele svim državnim institucijama, svima koji je vaš konkretno sljedeći potez. Evo, mladi su organizirali jedno okupljanje studenata i ljudi koji žive, Brođana koji žive u Zagrebu. Vjerojatno će se odazvati na taj prosvjed u Zagrebu da ukažemo ministarstvu da ne radi dobro svoj posao, jer ja sam rekao sinoć, nek me ministar i premijer ovlasti, onda će ići ja pregovarati, jer mislim da je ovdje u pitanju ne samo 60-70 tisuća života građana grada Slavonskog Broda, nego puno šire. Ali na ovom se ispitu ili pada ili prolazi. Ja nisam zato da padamo, mislim da imamo šansu, moramo biti zajedno. Pred Ministarstvom zaštite okoliša i prosvjeta. Da. Gospodine Banac, ste bili ministar, ste imali nekakav možda sličan slučaj ovako nekakvog međunarodnog ekološkog problema pa da ste uspješno Pazite, riješili? mi smo 2003. godine imali čitav niz zakona koji su se morali primijeniti zbog kandidature u Europskoj uniji. I naravno, budući da je riječ o raznim filterima koji su morali graditi industrijske instalacije kako bi se jednostavno pročišćavao zrak, trebalo je staviti stanovitu odgodu. Ja sam bio za minimum, otprilike 3 do 5 godina, ali tu sam imao mnoštvo problema s ljudima u vlasti, neki su i sada u vladi, recimo sa ministrom Linićem koji je htio to odgoditi za 10 godina, pa i više. Drugim riječima, postoji jedan industrijski lobby koji se doista bori protiv interesa građana kad je riječ o zaštiti okoliša. Jedna slična tema koja nema veze sa ovim razdobljem kad sam ja bio u ministarstvu, ali je aktualna i danas, je tvornica Rockwell u Istri. Mi smo tu poduzimali razne mjere, ali taj industrijski lobby je bio vrlo jaki i do dana današnjega tu se ništa nije pomaknulo. Znači u radama profita sam. Tako nekako. Mogu reći ono što je rekao Štetica svet je bila u radima života. jedan od vjesnika je rekao da je na Slavonski Brod izvršen atak biokemijskog oružja, da li bi se to moglo ili nam? Dobro, nije baš normalno.